Yengbiri Punumapu, Sarachandra Sharman Pek News ki Manung Taram Noxari. Nasi Manung Kanaka Wapum say, Gasiki Kabor Singayamba, Luna Yawani Matuti, Old Tribal Student Union Manipurna, Manipur University Authority Singi Matakta, Pungdi Funifan, Ultimatum Sapta would have seen Kanagadoba, Laibo Wapum di Atsum Sap 48 or ultimatum to Manipur University Authority say, yes. Headlines cover Karigi news you and the Masi Tabada, Nungaiba, Adum Tabas, Ekanum Toma, and I am striking a report of Nedu Munamu Kantara Kandadi. Karaidano, negotiating table peacefully, negotiating table like the Bazala Karigino, Akanba, ultimatum, Sapta Rena, like Karigino, Highway of Homsuma, and whenever this admission times comes, Masigi reservation issues say Adum Actamak immersed away, Masidum erupt away, Masi Karigino, Masi long term solution like the Bazala. Natragana masig issue se sum later do jalai some narakanda kanagum bukhara masig agenda se push to budadum nungaiba phawo misu leba jala kain bai gi matang do khana nabai tanjani loner election biriba case singde ai yet ithang thang bafam ni jeri basi busi mayang lambam ne president Manipur University Student Union ne busi mayang lamuk taram nok sari aduga buchi gi yeta election biriba se SR Andriani Finance Secretary Old Tribal Student Union Manipur ne ai Andrea busu taram nok ochari aduga Andrea gi yeta election biriba se W. Nabukuma, Professor, Department of Anthropology, Manipur University, ni Ojabusu Taramnok se Ozanukuma, so Aduga, Ozanukuma Yeta, Pump Lension Video say, Kalen Taksomne, Special Correspondent, Telegraph ne, Tamukolim Sutaramnok Sari. Yanan Basi, I just SR India, the Laxage Matudi, Masiki, Assum SAS ported our ultimatum to Manipur University Authority regarding the admission issue on 31% reservation, tribal reservation, Matanga. Masiki wase lacking before serving this ultimatum to the Manipur University peaceful over negotiating ground on the later Bazala City. Andre. Thank you so much, Tomo. Question Hochume 48 hours coin set out during either Mamang the Quina negotiation Tawagi Kayin, Matampi dom no heavy question yam rise to Romgani. Although Kumayam the university reservation related or in Broccoli also quickly. It's not the first time kumsigi warinate mamang de idum tholemne hakum ju sumain thokta na irang se kan na tawduna satra khoi gi academic career su am sowamne masida at the last our university authority ga led by VC vice chancellor adu khoi student organization at some ga khoi memorandum ama draft MOU ma agree tawrome agree tawbo MOU se kaino ham da sam nang sai gi CI act to amendment 2012 act to Chathalo, implemental hold to hello, Aduga, Lairiba court order do apply to have a gida. Some Madugida, a MOU signed to Rome. Other mind to the MOU signed to the Hakumsia number like Kibne. Other Kumsi Amuk, despite Hakum Yana Kiba to the Amuk Kumsi, Amuk no Iran say, Nsai University Authority na, Nsai reservation distributor upon the manipulation Ilailena Uvaquena. Masida Hakum Yaquena. Party ni side to Yakoya Naraga, MOU signed to Naraga, Act to Chathalani, court order to Chathalani Haina. Simple understanding with the Kaigini, Amamat has a Naraga, understanding Amapukat Pase, Handagoina, Brits to Sidakuishu, Nsagi, as a pressure group, as a student organization, Moina. Other the university have say it's a highest platform, learning platform. A Koina University, the belief over the universities na achumba chatkani have that is what we believe, and then to our surprise kumsi sida sumaina yam surprise oina contra ngai gi ek order to high court ki order to contrary oina sumaina intransigent declared upon the question as a student organization oina we feel that this is too much aduna koi si ultimation set tawbne and then this will continue akoina University reservation in Broccoli se once and for all set tawdi phawdi masigi irang sigi lady ba kaine irang sidi I think this will continue and then this has to be solved, otherwise it will affect thousands of students career academy. Okay, Ozanuk election in Semaruina, who's carried Asum site from High Court directive some already later, to Central Educational Institution Reservation at 2012 Sudum Legeration, some Narakanda. So, the
कराइदनो मिसअंडरस्टैंडिंग अमा लेबा अदुगा मसी इनबा इंदबगी चमम नबम अदुम लेबा माले मसी मिंग चनबा ममांगी दुदा कोई फरदरा इनखलमी हंदक से मु एडमिशन की मतंग से लाक कांदा इरांग अमा थोई ओजा की ऑब्जर्वेशन ओजा प्रोफेसर ने याम कुइना पुबिरे याम सीनियर प्रोफेसर ने मसी थोड़े से ओजा करिगिनो मसी फन में यारो दब जलो खन्नरगा अदुम फाबा यागदब जानी सर अदुबु वाफम सि नैनद्रिङैदा अइना खन्ना नैनबसिदा अइना थमजनिंग वाफम से हौजिकि लैरिबा फिबम से अखोइना नैनबा मतमदा मीटिंग अनि खक्तगी नैनबा याई अमना मैटर से एस इट इज हाइबम अदुगा मैटर से इट शुड बी हाइबम थोलैबा कन्फ्लिक्ट सिदी इट शुड बी हाइबा सिदगिने मैटर से अखोइना एस इट इज नैना मतमदा होय अमेंडमेंट तौरे 2012 ता amendment si tawdring da Manipur University si 2005 ta Central University oire Central University oirakpa matam du da Central gi norm si matam du da inbagi mahutta matam du da leiramba university gi authorities na Manipur da tribal gi population si yam mane na state ki policy si sum satha da 2005 the link at matam is the state ki 31 reservation ST gi aduga SC gi mayam si sum satha da dum lakre Central University oira matung अदुबु मरक सिदा प्रॉब्लम खर लेग्रे मतम दु मतम टाइम कांस्टेंट लेबनि आइने लोय वारी ली लेरदि मतम से कोने रोय अदुना 2012 की अमेंडमेंट सी ला अकान सिदा तौरे इबा पोट सिंग असाई की कंटेस्टेशन नम थोले से कदाई कदाई दनोबो एसटी गा एससी गा अनि सी की कंटेस्टेशन ने स्टेट की पॉलिसी से सट मतम ददी अकोई एसटी की से 31% नि अदुना एससी की न सम अकोई 1 point something 2 राई तांगा मखंग अदुगी परसेंटेज हम लेरे अदुगा लेमहौरी ब 27 दुना ओबीसी की लेरा कांदा सी ओइना लेबा अदुगा हौजिक कइनो सी सेंट्रल की हानगी लेरिबा अमेंडमेंट सी तौद्रिङै दना ट्राइबल की कइनो सी अकोइना सम 7.5 ता हंदरगा एससी न 15% गुंबा ओइरगा लेमहौबदुना ओबीसी की ओइरगा 50% की कोटा से सुम लेना अदुना लाइबा डिमांड दी जनरल की वन नतबदा लाइबा डिमांड सी कइगिनोबो ngasai एससी नसु सेंट्रल की हाना लेरंबदु द चलगा मखोगी 15 point something की रिजर्वेशन से पीगदबनि हाय अदुगा एसटी स्टूडेंट्स की माइकैदगी थमइबा वाफमना हौजिक 2012 ता सेंट्रल की एक्से एमेंड तौरगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया की मफम खरदा एमेंड तौथोगा स्टेट की नॉर्म दो चनगनि हायबनि ना कोई स्टेट की पोट 31% से पीगदबनि हाय मसीगी मतंग से एकेडमिक काउंसिल दा यामना खन्ना नैदना यूनिवर्सिटी वेबो वारेप क्याम लौगरे सिगी मतंग से दा आइना मैटर से एच इट इज थमतम दा आइना थमजनिंग वाफम सी करिगुंबा लो अमा लाइपा अमद सनरीबा आइन अमा मसीगी इंटरप्रिटेशन तौबसी तोंगान तोंगान बा एडवोकेट नत्रगा तोंगान तोंगान बा एकेडमिक्स अदुगा तोंगान तोंगान बा थिंकर्सिंग ना तोंगान तोंगान ममोंग द इंटरप्रिटेशन तौबा याय अदुबु इंडिया दा लैरिबा मवोंग सिददी लॉ गी इंटरप्रिटेशन तौबगी अरोइबा फाइनल इंटरप्रिटेशन मयाम ना एक्सेप्ट तौगदबसी हाई कोर्ट नत्रगा सुप्रीम कोर्ट नत्रगा मदुगी मखादा लेबा कोर्ट अमना पिरकबा राय दुना अखोइना मदुना अरोइबो इन लैगदबनी अदा लैरिबा पोटसिदा हाई कोर्ट चले एसटी की छात्र सिंगनसु एससी की छात्र सिंगनसु आइगी नॉलेज हाई कोर्ट चले हाई कोर्ट न पिरकपा रूलिंग दा अमुक करी दौरगेबो ngसागी एमेंडेड ओइरबा एक्ट लैरिबा स्टेट की नॉर्म सनगदबने से चनरोयना अमुक राय मा पिरे राय दुगी मतुंगदा अमुक अपील चले छात्र एससी की छात्र सिंग अमुक अपील चटपदगी मदवाइदा चयेनब खर लैबदगी मसीगी कोर्ट की जुरिसडिक्शन से मणिपुर दे लौथोगा अतोप कोर्ट अमदा ट्रांसफर तौरो हाइबगी कोर्ट की जुरिस ऑर्डर अम जजमेंट अम लैबदगी अदु मोइना मेघालय हाई कोर्ट तारे मेघालय हाई कोर्ट ना पोसी लोइना लेपनरे अदुगा ngसागी येंगसलिबा मणिपुर हाई कोर्ट ना येंगसलिबा पोसे असोइबा कया लैते अदुबो यूनिवर्सिटी की ऑर्डिनेंस खर द रिफर तौदना पीबा जजमेंट इना यूनिवर्सिटी की ऑर्डिनेंस यूनिवर्सिटी की एक्ट एकेडमिक काउंसिल ना करी तौबा याबगे हाइबदु येंगसलगा जजमेंट तु तौ हाइदना मणिपुर हाई कोर्ट ता थादरे मणिपुर हाई कोर्ट ना अमु मसीगी मतांग द लेटेस्ट जजमेंट टू पीदब मदुगी नॉलेज मुदे आइगोंदा लेत्रे मतम खरे ममांगदा ngasi 7 9 की ममांगदा जजमेंट अमा पिरमगदबा माले सिनी लेनरीबा पोसे पीगरे अदुना जजमेंट जी हाई कोर्ट ना पिराबा जजमेंट दु मदु इनबम थोइसे अदो मणिपुर यूनिवर्सिटी की एडमिशन से हौद्रिङै हौरकपगी मतम सिददी हाई कोर्ट पेंडिंग लेबनिना कोर्स केसी कोर्ट पेंडिंग लेबनिना यूनिवर्सिटी ना अकंगनब वारेप अमा लौब याददना यूनिवर्सिटी की छात्र सिंगी वाखल्लोंदा थम्मेरगा छात्र की कैरियर मांगदनबा हाकुमसु अगस्त की तारीख अमदगी सेशन हौबदुना सेप्टेम्बर यौरकान हौरे कुमसीसु थेंगना हौरे अदुना छात्र सिंगी याननबायना यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ना लौब वारेप से हाकुम इनगिबा दैट मीन्स
SC gisu 15 point something adum piba ST gisu 31 point something adum piba aduga tinjalaga 27% OBC gisu adum piraga general da lem hoba 50% do phana ba department khudimakta general gi quota 50 se phana ba kaino se ngasai sit masing je hengat pa haidana hengat laga ming janwa gi process ya hauraba matung do oirangani aina sum khanbada court gi judgment ama lai se haudri ngai dara adugi ai khatang khangdre ko adugi leiriba wafam sine ba leiri se ada ai khoina hause yeng ba yari di mating oiba mayai oiba wafam di kai no bu kari no bu mase yanadraga di haujik high court na pira iba judgment si da yaning da baleraga di supreme court ki constitutional bench sama da satpa madu any satra ki organization oiba yai manipur da laiba any mi amana satlaga pyal ama tharaga masi review to you haiba natraga political approach oina parliament ta semdok riba action si gi review to gi pot ama laina ba karam mana to ga gi haiba gi pot si da santai na ba leitring di matam gi oina akoina kari haini khoi gi cosmetic treatment oina matam gi satra sing gi yana na ba treatment da sum leiraga ngasai gi final solution nama purak na bagi madu gi poto leiraga di matam gi pot thola kan ngasai saran hari du maina mingjan ma matam he yora kan da ngasai gi ya reservation gi irang se tholak pan mingjan ma khara loidana session hawra kan na nem da gi ba anda de mathang gi mingjan ba la kan amuk tholak pasina aduna university na su posi court yogaram ni na court yogdring da di university gi academic council na lepa wariam na university du gi arepa ware oirami final decision oirami adubu hojikti court da yogaram na aduga parliament na su court ki mathakta leibani na parliament na tawrebe amend tawrebe act to university na ingadabani andatraga maduda piraiba court ki interpretation do university na in ba haiba simadi mandatory ni tawbam thopa pot ne adubu leiriba pot sida ngasai pressure group sing sin ngasai jo matter si as it is oina naina raga di pot to da lao sidi oibam thopa ni na khanada it should be si oigadabani ni haiba ngasai gi kari haini injal lakpa ma yawbase sidane ba itattatana akoina problem thoise aduna matter se akoina as it is oina tawri aduga matter se karigumba masigi matang se oidaba yaro tawdaba yaro masi oidaba yaro haira kan tadi masi khanabagi negotiating table si really table dong tawi habi sam na kan takrin laksening base oja nawkan tham wafum riam su chumi madudi court ki directive tuma madu indaba yaro madu yaning di haragadi upper court of the like supreme court kum da chalga appeal ma thabi mathok tani aduga even parliament kai da lepaktana ek oina amend tawduna laikrabadu madu indaba yaro tamo aduga latest directive tuma sai ojan than bu tamo leire hai hojiki matang ki tamo opponent se ase inbam thokom di leidoi ni akoi dagi yamna lo sigi mathak ti khoi chadu suai lo na haidu inbam chu chang doi ni aduga parliament kai da ek on grabadum cho koi inbam chu chang koi ni tamo kamain thambini wafam se tamo directives latest directive chu lo nan tamo yam chumbo ani khoi latest directive sida order du mukti ai ujadri adugo 2012 ki amendment do implement taw haibini haibidi khoi state ki hana ju chana ba ST ki 31% adigi SC ki 2% OBC ki 17% si chalo haibini adu court directive la si chana ta ni si beyond the directive khoi kem to buyaro adu matung da contempt of court la kani yam complicated role kani adu aina ta subject to correction department ani di English ka economics department ga ani jidi husiki court directive ji illare adu atai gi no mamangi kanogi du da tawri hari madu hani court ki entrance examination ming chan ba hudri hai husik just selection ji stage le male admission makti tawri male session start how ba okay current result stop ba okay adu court directive in batabani adu hana lem da ku husiki is very clear hujiki until unless another ngasai high court ki order si state of natraga ke in events to natraga di inbatabani si chan batabani adu si maside chan ga dem na demand to buse ai di rightful demand in ai di lo okay busi ai lecturing buse maruina university campus manung da as a whole Manipur university ki manung da issue tholok poise hoi masa oraga sum leraga di dum khangtre aduga madu kari gumba momentum ama pick toruk tara di sam na kan Manipur University student union so income da tumina yenga sum leidu ba ya dokti mante tu karim kan da basic reservation ki wafam se la kan da swaida in kan bada Andre Manipur University manung da so Manipur University Tribal Student Union ama leibu sumale aduga asum suma dum barabar involved to bi ai masai involved to ning de habna te to ka sukai te no problem aduga karim kan da musu si
लेरिबा मणिपुर यूनिवर्सिटी के मनुंग लेरिबा ऑर्गेनाइजेशन सिंग से पाव इफो फोन दब लाइक मुसु से खरा चावनो मु लेरे मुसु से दुम वेलफेयर कनो गे दुम लेरे मिंग चन बखोबे मतंग से इन सुम खंजबदा इरांग याम सागत्रिंग इदा ऑर्गेनाइजेशन सिंग के छात्र की करी ऑर्गेनाइजेशन सिंग मनुंग लेरिबा सिंग से लोइनबक रेस्पोंसिबल ऑर्गेनाइजेशन गाक्तनी पाव फोगदुक मिनबा वारी सामिनबा इन केस अदुग इशू सी याम जेन्नो ओरगदी मदवाई दु कोऑपरेशन के पिनबदा पुची कई काइगेस अखोइना मुसुगी होइना अखोइना हेक मुसु हंदक के अनोबा 2016-17 सॉरी 16-17 मुसुसिना हेक अखोइना फॉर्म तो हरपदगी अखोइगी प्रायोरिटी से मणिपुर यूनिवर्सिटी स्टेज द पीसफुल होइबा कनोमा एटमॉस्फेयर मा लेहन बाइब से अखोइ दम प्रायोरिटी वेना लेगे अना सिगी हजकी मतांस लाक पतम द रिजर्वेशन की इशू सी ममांग द गिसु दम सिगी प्रॉब्लम से लेरगा ममांग चेसो कनो से एकेडमिक सेशन से पूरा याम थेंग रे अना हजिपोबा थेंगदाबदुना हजिपोबा रिजल्ट से थोक्तबा कनो कना से इवन फाइनल ईयर की रिजल्ट से थोक्त्रिबा मैम यावरी डिपार्टमेंट सिंग सिगी पोस्ट से हंदक से हंजन तौदना भाइदना कोना प्रायोरिटी वेना हेक कनो से मुसु से कॉन्स्टिट्यूट तब होबगा हंदक चेगी वेना कोई लेरिबा स्टूडेंट सॉरी कम्युनिटी वेलफेयर की कनो में एसोसिएशन में लेरिसिंग से कोई दुम पुना फमिनगर है तारेको ना अखोइना लेरिसिदी होल यूनिवर्सिटी द लेरिबा स्टूडेंट कम्युनिटी से रिप्रेजेंट तौरगा लेरिबना एवरी सेक्शन से अखोइ लोइनमक येंगदबा यादेबा अन हाइबा लेरिबा मुत्सु अदगी मुस्वा अखोइगी शेड्यूल कास्ट की वेलफेयर एसोसिएशन लेरिबा अदगी मुंबा मणिपुर यूनिवर्सिटी अखोइगी मुस्लिम कनो से वेलफेयर एसोसिएशन लेसिंग से पुनम अखोइ पुलप फमिनगरे हानबदा हाइबा अखोइ सिगी मिफम स्टेज लेसे अखोइगी करिगुंबा सिगुंबा इशू अमा थोरगदी कमाइ तरो अखोइ हैंडल तौदगी हाइबसे पुन्ना तौमिनबगी पोस्ट में अखोइ थमग्रे अदुगा इकुइ कुइदना हौजिकी एडमिशन प्रोसेस से अखोइना हौरकपदगी हौरब मतुंगदा अखोइ अमुकसु मिफम अमुकसु फमिनगरे पुन्ना हाइबा कनो सिंगसिगा रिप्रेजेंटेटिव सिंगसिगा लाइबा वफम दिस देस्ता ममांगदसु एडमिशन से हम थेंग्रे अदगी हदक की कनोसी कोर्ट की कनोसीसु राइसु कोइना पेंडिंग लेबदगी यूनिवर्सिटी की सु कनोसी एकेडमिक एटमॉस्फेयर काई देनबगदमक्ता कोइगी एडमिशन की प्रोसेस से हौजनग्रेबा अना सिगी मरक सिदैसिदा करिगुंबा कोर्ट की ऑर्डर से लाक्त्रगदी कमाइन तौगनी नत्रगा सि मरक त करम मखल की रिजर्वेशन पॉलिसी चनगदगी हाइब मतांग से कोइना खना मतमदा एकोइसु तुम पुना फमिने अदैदा फमिना मतम स्टिल लाइसी एनी कोर्ट की ऑर्डर लाकबदु एकोइ तुम रिस्पेक्ट तौसी मधु चना से वो हमसे थमेबा तौबदबो हौजिक मरक से कोर्ट की ऑर्डर सिना करम कान थोरकदोनो हाइबदुदी खंगदबनिना इंटरेम होइना साइगी एकेडमिक एटमॉस्फेयर से काइदनबा सेशन से दुम थुना हौनबगी दमकता कोई अथॉरिटी ने लौरकपा स्टेप से सिदे कोई रिस्पेक्ट तौसे अदुगा कयगुंबा मधुदगी कोइना थोरकपा प्रॉब्लम सिंग सी इवन लेरु पोस्ट देस दा कनाउमना एनी कम्युनिटी ने यानिंग दबा यावरगसु हायर पोस्ट से कोई यूनिवर्सिटी सी दा एकेडमिक फंक्शनिंग से देस दा एकेडमिक कैलेंडर से कहंदना एटमॉस्फेयर से कहंदना एनी काइंड ऑफ ग्रीवेंसेस से थ्रू लॉ कोर्ट ने खंगदे नत्रगा एनी फॉर्म दो मपान तौबीबा हाइबदी यूनिवर्सिटी के एटमॉस्फेयर से कहंदना तौसे हाइब पोस्ट मा एको याम फजना दुम अंडरस्टैंडिंग दी लेना पोर्ट अमने अदा हौजिक लाई पोस्ट से साइगी कोर्ट की ऑर्डर से नान डेट 23 दा लाकपोरंगनी 21st हाई पोस्ट से ऑलमोस्ट अखोइगी मोर देन 60% ऑफ एडमिशन प्रोसेस से लोशनाग्रे अदगी कनो से डिपार्टमेंट अनी अहुम दी सेशन हौग्रे अदगी डिपार्टमेंट अयाम लोइनमक रिजल्ट कनो से मोइगी एंट्रांस की रिजल्ट हाइदोखरगा एडमिशन प्रोसेस से हौग्रबनेबा अना सिदैस लई पोस्ट से कईगुंबा कोर्ट ऑर्डर से लाक मतमदा अखोइसु अथॉरिटी दुम थमे करम चनगदोनो करी तौगदोनो हाबसे अदुबु अथॉरिटी की साइड कोइन थमे पोस्ट से ख्वाइदगी बेस्ट पोटु थम्बियो हाबदि अमगिसु सोइदनबा अना लाई पोती सोमदा सेम यूनिवर्सिटी रिजर्वेशन पॉलिसी अनी दी चनबदो यादबनिना नसाइगी सोम अमदो हाना ऑलरेडी हौजनग्रबने सिदा अनोबो लाकपा कनोसे सिगी ऑर्डर सी मसी चनगदा चनोइदा हाबे पोस्टदसु अदुम अखोइदा चमनबदि लेतबदि नतिबा अदुबु सिदी अखोइना थमिसी अखोइगी कनो नत्रे मदुदि एरिया नत्रे अदि अदुम यूनिवर्सिटी अथॉरिटी न हैंडल तौजरसो हाबे पोस्ट मदे अखोइ थमे तौबदुबु अखोइगी वेना मेन कनोदि यूनिवर्सिटी मनुंग स्टेज दा एकेडमिक एटमॉस्फेयर काइबे याबे एनी काइंड ऑफ प्रोटेक्शन तौबीदब हाबे पोस्ट सी अखोइ याम फजना अंडरस्टैंडिंग अमा लेना पोनेबा मरक स्टेज दा अचुमगी साइड तगी लाइव पोस्ट सी यस मोइगिसु मोइ ग्रीवेंसेस लेबनिना ngasai moina hore ba moi ki protest is genuine but ngasai gi university gi manung do oirebena any kind of ngasai grievances lakpase akoi gi satra mayam gi representative oina leiribena musu gi through da gi chalaga akoi puna khona minama gadi kitang fajaga hai potu madi masi madi leiba adu akoi bypass tawga sumaina independently changi business kitang akoi da samam na ba adagi di kitang kano civilized the bergi port of Labra have said, Kitang Chingazam Power, and Puna Sabina Magadi, Aquina any one community the favor Togi, Natavida, Puna student community in a Labrina, Aquila Kitang approach to Viramagadi, Quigi Saitagisu, Yamna Kanoto, full corporation, the people Piram Yavagi, Chancellor Lam, and Masim Tamzagi.
approach storm da bagi wakan da nungai ta ba sum chatmin da bud sum di chatti chamin da do ba sam sam nare kan da do ai chu chat tau di le ba chatmin da do po to horam da bagi tamo khoi gi nungai ta ba do sam sam nare kan da musun phor se endri horam da ba approach storm da se in kan ba da musu ki president himself ma hose dum express story yamna genuine bo da dum cooperation pinna da dum chatmin da ba yabni horam da ba nungai ta bam ti phawi hai endri kari gi no horu tu approach storm se kai frankly speaking thank you Musugi president na hayo diam chume adu from our side also we are very much sorry okay noi bu approach to da bige and then masida khoi na matam ilai leite dina kanu ngasai emission su hau khraba and then angle ma de yeng bang the authorities na ngasai gi order meam se adu ga lei ba law meam se chat willingly chathan ning da bigi angle su khoi ma uba everything I let me go back. Please go ahead. Hakum gi imbroglio problem di dasu leiriba standing order su leiram ni court order ge ko 2014 dasu leiram me 14 odd any court order se aman appeal nungai ta den appeal toroga higher bench kai ka dum to budi yae adu standing order di amadi lei hen dasu koi mem su khange authority su khange and then madu mathak tu da muka UC na su amuk clarify to ki mu che su bi ki ni 20 October da hakum gi da Biri base 2006 ki act to mamang da chaliba reservation norms to quantum of reservation adumai na chat piro haina UC na su biri base clarification ma su leirabne apart from court order asmai na fake and file lei na university authority na ngasai gi laws implement toning da basida we feel angle ma da khoise kai ne okay these people are trying to set us aside. Hai bagi wakan nama mioi ba ni no ko. They are trying to set us aside. Hai bagi wakan lon sulak pa. Aduna directly we approach the university that this has to be rectified immediately. Ngasai gi hakum asumai na adjustment amama taunai hairaga hakum se reservation se icha chanadre. Both reservation se low ani oina chakre ba hakum se. Kai gino hai wa Satra Satri Miam admission lo in Taurabani na. Masisa Mukan, Akoina Sumukan Tauruban, Satra Satri Miam carrier Sumangani. Hai bigi Amama mutual understanding to the MOU signed to Naraga. Okay, this year let it go this way. Adu next year the law have do the university the implement present Chatalisi have a mutually understand to Naraga. Return on a MOU signed to Naraga present Hamane. But ngasai na habu gumno adumai ilai na kumsi se akoi na the university okay they'll go as normal as per the law hai na khanjabdo to thok to du da nuai to dini da atsum no ko not only atsum I think like minded civil organization and then the education and the kana RCCD I think they will feel the bad nungai su nungai from my side let me okay was no going election was the same husiki entry kanona hairiba indiana hairiba maroina central educational institution reservation ek kisu adum magi directive sum daria du high court kisu dum directive sum leijar hana clear cut base sum obey to tonung da samha krai da no sum derail tonung ba delay tonung bagi ama phaur se oja base sum jalo ja kamai to jaro base ai da sum khan ba da disarat hoi matters university da akhoi gi yamna bad intention amaga loina na posit tawrom gane haiba da ai kitang thajaba wali ko okay good intention nama da maroina aso aina ngasai haijaba satra singi yenga maramdi hakum su leire rai se adugi matung da mo aina ngasai haiba megalaya da kaida transfer to ki ba de megalaya da gi sida mu lak ba madugi hearing amuk chatha basida ngasai hariba tarik kun matoi handa ki august ki september da august ki tarik kun matoi da tholopane khudam oina haira kanda akoi gi department ai mangna leijari ba department anthropology da haidok pa loi gi da ngarang da gi session ji hogre ngarang da gi session no no ji class full strength da satare adu sai da ai ground reality yam nungai ba mayam gi keno da leita ba ko haijage ba akoi da hujik dari sing ngasai gi double haidu oire hakum satna gi bedo maram di satra sing sigi keno si career mang da na bane na ai ahan ba da di ai su yam kanna chana ga da bani haibu wakhalon si di ai di adum hana da gi adum support to da lap ne koi khelen hari sumaina interpretation ai je court na to ba interpretation na aroi ba interpretation ni aduga ek ai se parliament na amend to hrabani parliament is above the university authority final decision given by the court is the final
asi university na follow tawgadam ne je adum subscribe tawga lakwa mi amni adubu hawjiki leiriba ground reality sida aina khitang brief tawning base akoi department da seat kuntra tare lai hale ngasagi policy dugi makada tribal singi kuntra ma thoi leigadabani schedule caste ki 15 point something leigadabani OBC leigadabani aduga 50% sugare lemhoriba general ki 50 do sunana ba akoi ki kuntare lai represent kuntra te hangat kare si hengala kanda akoi na satra mayam si loina admission test or khan matam da general da loina sangba yaba kai sangare sangraba matung da AC gi reservation kuntra ma thoi pire aduga ST gi si sorry SC gi si akoi na 15 point something oibani na contract rate gi manung da manga gumba tare sa yang kai da 7.5 ta na manga gumba tare manga gumba lak ta ba matam si da kai dora ge bo SC gi chhatra je sumna gi ama khakta mak la ya madam di SC gi population si di handhabani na department khata di yamna lamba ya ekoi gi department da di SC gi popul chhatra se ama khaktang lai adu university gi rule matungin hairi se kari gumba ST gi sit hangak ba SC na men ba yai SC gi sit hangak ba ST na men ba yai adu ga OBC na amasung general na men di yaroi madu hangal laga thamgadabani haibani na hauji SC gi chhatra amatam la amina mangai manung da SC gi sit mari hangamnina mari si akoi na ST dagi lokhat le aduna di akoi department da yenga di ST na phangi se 31% dugi mathakta number da mari amage he na phangamnina hauji university na practice tawriba kasagi reservation ki policy da khudong jawa phangi si di ST na he na phange andaki maru ina akoi department masi department ayam da thom hai ningai leite maram di physics da chemistry da adagi di some manipuri da chitchama le manipuri da SC khara lamba ya ST gi sit hangam mangna SC ne hena phangamba ya adu dana sigumba gi variation khara di lerongani ko aduna aina haining basi khoi ngasai andris na haiba mamna bad intention ama hai to chummi ko na pira iba rai si hojik si akoina khana matam da 21st ki august da piri iba rai si akoina masi implement to matam da ming chanjan gi ba satra sing gi position kari oigada gi abi wapam doni ada laiba wafam na hana lairaba potu da adum chanandana hakum chanagi bido kaido we follow tawrino haibagi question se la kan di university authority na fill tawri di kunma thoi gi mamang da di rai je phangdana august ki kunma thoi bong ming chandana sum lairaga di satra sing gi session se yamna thengda gradra aduna session si ma mangdana baina ming chanbagi process haujan lubagi khudong chada badune aduna akoina hojik sidai da khanna ba yari si masi matter si amuki oina solve tauge haragadi aina haisini akoi court ki aroi basina akoi loina binding oiraga masi sum chana rasi haina leiba ma natraga pen da bas hatra mana supreme court amuk chatla su nongwai so muk kedawni case no amuk loiba loidaba dum rai do pi ngamdamina university authority na su session di hawdadana university da larik tambidana leibadi yadamnina matam gi oina paikhalakpa thabak tu na ne ba asoiba mayam tholeise aduna masidi akoi aina sum khanjabada manipur da leiriba akoi loina mak section khuding mangna ST gi oiba yai SC gi oiba yai OBC gi oiba yai aduga generally oiba yai akoi na mayam sina loina pose as it is oina yengaga karam bana illaga hena phagadage haiba pose phajana khanaraga once for all akoi loina collectively decision na malawraga sida loisan la sena loisan manna taragadi university authority matom na su loisan mangamai ST na mu strike tawre madu mu yare somda SC na mu another strike am mu hore SC gi mu yare tawda OBC na another strike am mu hore sigi posine ba university da laiba difficulties aduna court na su high court na sum lairi na high court ki rulings na su matam sana session hawgada walingai da adum piramadi fadawa adubu thengdana amuk pire thengdana pira amnina potu ani makta phaidu tu ba yabagi mongda irei lerga university su tawbum khongdamina hakum sumai yana gramni na haina anoba business su kumsi su yana ne na haugi ba male adu yamna bad intention amaga loina na manipur da leiba ST gi pose masi neglect to ba yana na ba ka haidana haubagi wafam du di ai isa gi ba moni university gi mind aina read to bu di ngampote ko aina koina academic council da khana gi ba khona gi ba mayam du yengna ru raga di waza khara su adum tawgadabani masi moi gi si state ki hana gi nom du da moi gi sabi kai no da 131 piroi da bun haiba oza so dum lai aduga ai isama ki di aina matam du da ko na pirai ba ruling se masi chana gadabani hai da subscribe tor ga madu yam support tor ga ngang gi pot amani adubu aina satri community sing da aina appeal tawning badi koi discussion si gi medium da haining base hojik se already session hore aduna punna phamina raga yana gadaba pot amada yana ba purak ga di mangja doisi kana su nate manipur da lari ba koi sat loina maksineba mangja toise aduna amuktang punna phaminna re haraga we should put our heads together
and we should try to find out the better way. Better means ama puthoga mase once for all amtang solution ama pidragadi Manipur University da lakada ba sahi sin gaso hariba khudong thi base azum face tawdana leirani aba sigi wafam je thamge saradai. Thank you ai taklen de lakse bose break in matung lakse ketam break in matung da impact news ki manung hona yengbire ba punam ki famda tuna puduna raksa ke impact news ming ta duna lebi break in matung da yengbire ba punam ko amuk na taram nok sari Ujanu bukan thambi wahum do yam phasai madudi admission ki reservation matang se taseng na se bet intent na madile rangdo mande adu yes atmosphere se khara confusion obinina jat ki wakhan khan budu na mani aduga wakhan thoidong phataba masima tahu masima ohelasi masima smain tholasi ka haiba di oido mande haibne ai so rangdo mande oja takilen karim ka atmosphere se am confusion obisina mi chhatra organization sing kanglup ki chhatra sing se khanbada khanna ba masa amdi ohan ba jani da moi sam na re kan da bu ngasai ujana thambiba karim kan da directive sisu session ka hogdingai da matang yam chana directive su la adi confusion odu khara su handa ga do ba laktramina laktringai sta khoi karamba nom sana sige kamai tok sige kai su puto po su dum kok su dum saba sik su chikpa aru phim final lam de obe ngam da ba ngasai uja haibiba masi gi issue si mathang da thorok tana ba na masi gi final conclusion number se ta idea kamai share to biningi ta Ujana bukman hagi budu akhoi meyam gi understanding ha medu yam phajai adubu madu hujik lariba hujik handak ki chatliba current academic session sigi dadi sumaino kan process tawrabani na ngai ko na peba directive tu madu exactly follow to the here and there kano khar overlapping award pa khot pa khar leini adudi seta somehow handak sagi di lo shilaji lu next day di si tawrasi haibe si di Sidi yamna ID maram chaba khoina lobu ya ba khongthang nei khali adubu sir sigi khoi university ki kenona khoi masen Manipur de lariba ethnic composition ji yang kan da sina khoi na sumai to bune sina si ma kana khoina aw na khoina yena ba ya ba poti na te sidi university amana khoi gi law thuga be ya ba pona te law na hariba du university na madu enforce to godong ni somehow law du against the law di madu dil to wai do university ki responsibility ni adu sata khara na pendre na ngoi chudo kono du law du ben to ya bo ponate moi de stick to godong ni aduga madu control to no hona bada ngwa normalize to no hona bada state government mateng lo yai adu amana lairiba huju hariba high court na piriba directive se moi na lepiba amount of keno se reservation je sida nuaitre har ga su loina ba puna mona nuaitre har je ST na su nuaitre SC na su nuaitre OBC na su nuaitre har adu puna mona nuaitre har ga di kari to ya ge aduna another way aduga loan hariba akoina interpretation to buji keno da ujana sai ahmad ho do takpi gi duni 2006 ta gi act na hariba duna sini aduga madu amen to 2012 kina hariba sini sini ga akoina akhoi gumana wajana adigi tra kana gumna lawyer mana interpret to ya bo nate moina lawyer mana interpret to gi har gana no da court room de to ba aduga final decision di final verdict di kano sin hari ji 2012 na hari bi sini hai bi court ki mathau ne ba ko na ha that is the final aduga madu challenge to gi na sai larger bench ma high court organa larger bench ma da aluna tragana supreme court da chapai duna it's up to city free country ni kano anybody can do it aduga hauji ki oina sidai sida karigumba ngasai gi directive si admission process adigi class ki process session hawro matam si lakpo si madam enforce to da khidang khudong cha da wargadi handak si madi kamai to si mathang dai to si habdi madu move dun de to da idi fruitful ga ran khalesa okay puchi ngasai Andrea na ngasai hauram da bagi nungai tubum de income de Andrea site thambre khan bada hujik se masigi maroina admission gi issue si kamaina masi amicable end ma porakati ki habi mutang sigi step sangak pakanda directives kari laktaba chatna ruba khona ruba handaki 21st August directives samon lakpu mali adu mangde already admission process hogi banina directives laktringi da kari gumba khara some ground rules khara swaida sum tawrasi manam di session chi thengdan danaba aduga satra singi kari gi kano se delay tawdana ba haibagi film da chakhiba male handaki amicable end se yes directive sam dilai directive su di already madu dum ingani haibagi sa wafam du su pusi site thangre haujalluba ngasai gi ke haitare niyong khara nga haujallu se na process khara changuri singse masi ajiti chalan gi basi yadori bra
na hojik court ki directive sam dilai lakri mang da chalu bodo handa ki swai da sum no chalasi irang leitana ba kai ba kari kamai share to winning ge sani buche masi matang se khoi gi site ta su yamna kok sa ba du gai khoi na su decision do low ya da pot mek to ba adi masi authority na lep ko do pot ba ne to bu du khoi nga sai su aina sai su panjagi ba sai gi khoi gi di peaceful academic atmosphere ma thamba sina khoi di priority ne ba mamang da su khoi na khoi gi Manipur University Tribal Students Union ga su khoi adum understanding aman lai raga khoi dum ngale tana dum haidi toina sigi matang da phamina ba gi post ma di lai gre ani rak phamina gre makha ta su if dakar werga di khoi dum phamina sa post dum tham ge ba ada high post se khoi na sai tham ge do sai gi hojiki wena di court ki order thore ba timing se yam haidi thienge ba khoi su adum khara di dum ngai rak prai na khalle dum kano se adu court ki order se sum thengdar pa gi higher admission gi process se authorities na hojan gi ba ne ba haidi som da di academic calendar di kai ba da bina ana matang stage ta akhoi na sai high ba authority na lori ba stand du adai da khoi su stick toroga khoi club respect toroga chat se have post na lai gi bani na hoji khoi lei post se sai thamjai pot ne je University amada reservation policy ani di haidi asom da ma su kano tor e som da hana ma su chatli bani na dai si si ano ba court ki order su la si su sapai du di ajikti yamna feasible oidre ba kai ro da sai gi adu mu chakke ta de hana admission to grim am du su kak pu gi phibam am la ka dori adai moi gi kano da na kamai na moi gi future na kamai le ge da na satra singi yamna maring marang pot ma oidori ba ana hojik le si handak ki oina di akhoi su court ki order du loina mak respect tawi adana handak ki oina di hojik tawri ba authority na best ne hana local iba posi amagi su phana ba local posi dum sidai da khoi sum yaraga sai gi mayam gi kai dana se sakhraga aikona next ki session da gi ni khangde adu matung da gi kano si court ki order chana ba du adu gi pot da khoi understanding ma pun lai minaraga di si wari sana ba gi post ma room sima thamaga di sumaina khoi ji thoi ba issue sing se thomoi da hai posi ai thamjage mamang da su high posi mamang da su koi gi kano si koi gi ST community chinau sing tamliba sing se koi university thadu chat khibagi kano ama su issue ama su lai gre adu gi pot su na khoi dum puthok chara khana yeba khana ba moi su yamna asai gi du pot tu tawning na tawkhiba na taba asai gi moi gi grievances tu madu phangna bi damak ta last option oina lorpone haiba pot ama thame aduga mamang da karimba dialogue ama tawram taraga di adugi step tu mak lokhalam da bi ya habsun thamme ba ana sigi post lai me hause koina yamna peaceful oiba equitable ama da fazan dialogue taraga khana raga di every section of the student community laiba the authority ka puna khana minaraga kari toksige habaduma khana raga de khoi any kind of issue shi lairoi na khalle hause phawda university da khoi ji kano issue thokpa ya problem laitabana te mayam laigi base adum table da koi discussion toroga dialogue toroga loina mak handak ki wena de koi loina curve toroga lai ba ana handak ki matang da so koi maduma pamje ba post ma koi musugi site ki thamjage loina na koi lai si mamang da so understanding laina karbani any kind of protest natraga any grievances ki lai ba protest sing si academic atmosphere se kai handa ba adugi potu law court ta natraga any asagi responsible authority do chalaga phajana koi kano to bhai basma thame bani na hojik ultimatum ma thama ibisi kitang karamba step local ka don ha bise koi da su chingna bi phawe masina akoi gi site gi de koi gi stand di any kind of kano laksano protest natraga laksano any kind of ihok laksano akoi academic atmosphere de kai be yaroi masima de koi maintain tora thamne ha basima di akoi gi musugi kano achet pa khongpham ne aduna any kind of external forces ama laga akoi na stage protest to buse genuine oiraga su academic atmosphere de ka handana bi potumadi akoi puna whole student community na madugi stand ma di lai riba ana hojik best way di koi lai se authority ga de lai riba every stakeholder sing siga koi puna phamina raga dialogue ma tobuse sina kwai the best ne nai khade okay Andrea menuna latest court ki directives to 21st of this month lakparina already admission gi process khara di already mamang to khrabna already done ado directives to lae ado handaki onadi Manipur University ko authority na lepkhiba ngasai gi admission policy du dadum chatlaga directives lae bathang dagidi adudum directives da musugi site su madu chatkadamni haibi ohom di leiri handaki oina kitang amicable nama kitang relaxation nama leibai khudong saba phangadra sini Andrea with you respect the stand of musu nevertheless koina koi atsamna haining bade koina academic career se academic atmosphere university campus ki manong se koina su never ought to disturb it. However, university campus to the lairiba student staff mayam to the lairiba mayam se we are all bind to a law ko law ama the bind law in tawri ngaktane masi the irrespective of caste religion community law ama achumba law ama do the mayam in a support to minaraga
mayam na si chumhan ba habsi achumba ina chang ba habsi I think this is a fundamental duties of every citizens haininge aduga ani subda sai tamona habdo hoi we don't want ngasai violence thoga akoi problems solve to ge have nate you want amicable solution ko this is fact adubu ngasai gi like people ngasai gi mi obo khoina okay this time we'll do this next time again thereon sumai chatpe gi system amma ubale why because I want the hakum se this imbroglio se continuously dum chalabni hakum se prolong to robne October November yaw robne ba masida university admit that oh okay akoi soigre akoi law se implement to they have some admit to roga MOU se sign to ni ba and then ngasi ko ngasai ko na 21st August order court order toy hai ba madu ngai bini hai ba gi madu gi pretext I think this will be wrong because court order do hana su lei rabne hoji ki 21st August thok basidi ngasai gi pen da ba gi hana order do pen da ba gi amu appeal to du da adu gi mu lakbo ani ba standing order is still there moreover university grant commission gi su chap chabi direction su ma lei rabne masi gumba material labor mayam sida ngasai gi university authority na how do they deviate the law how are they trying to deviate the system masi question na malai hakum khoi okay we pull down the stain of atom akhoi di chap chabi law se enforce to hem ne university da masi da satra satri mayam loina emission to re mado khoi na kan na move to one the they will have bad impact on the students as well as the state also. Madu mayam pros and cons se khalaga okay this time let us go this way assessment to se haraga ngasai gi reservation rule law ani se hakum se chatharam bani ba the same as huji koina university authority na apply to se hakum du mai na chalam greba chalam bodu kai gino ai the student khoi khanbi ramaga that was university authority da gisu akhoi side da gisu mutually understand toroga okay mayam gi phanaba let this time just for once mayam gi phanaba na amama consider tawno chanming that was resolved that way adumai lady ba poto kumsi su just on the pretext of case to appeal to chathari haibagi madigi pretext ta hakum gi adjustment tawno bagumena hakum kumsi su amu hana sumain tawsidi I think this is wrong haibadi masisa muk next year to we have because 21st August ki order thok pose some people might appeal in a higher bench also ko higher bench mu appeal to rombe appeal to rubda mu ka okay case mu lei haidana sumaina ngasai ge law lens chathan da bi da kind adjustment on the university na dum chahi ku dumaina prolong to do bra I think this will have a bad precedence on the university also. Okay. Oja ojiki Andrian hai se mangonda phoriba kanu su masi pura in khanpada kat tawba ya do mande mamang da su already masi ki pose legre authority loba best policy su se directive to thenga bani na mamang da su chale handak su amuk appeal ma chalo kan directive sum la kan directive to ngai bana mar kan same situation sum dei karai da no ma trust division am sum tholo podi mali oja basi waration purakpada luhandori brasini trust deficit maram sumi masi trust deficit leina bai se amaga thajana raktabagi pose sigi matang sida ni ngasa gi laurai be university gi decision sida koina khitang kari haini pose aina ngasa haijaba as it is yeng bagi mathau am tare bauji should be hai bagi meeting de yeng manatraba haujik se high court ki judgment ama leire judgment to hojik satana natrasu kanagum na Manipur University the high court na tarik kun mathoi de piki ba judgment ki order do chana dare haidana hek chadu matam da court na contempt soi thar ani university na kai do bagi university na court ki judgment do indribano haidana si contempt si lang matam da university ki position karino haibu so adum lugani hoi ain gi oiba legal gi oiba management tawdana kotana yaithok na ba kotok na ba dum yarani adu bu ngasai NDS da high ba pose sigi achum basu elements of truth adum yauri ba sida su maram di hojik si akoi kumsi se mo yareng khalo kumsi se yadana akoi kumsi gi se chanara si yari se nongmai dei di akoi judgment hojik piri ba judgment si chanara ni hena yanaraga marak sida amu atopa
कांगलुप अमना अमुक हौजिक पीरिबा जजमेंट जे पेंद्रमिना डबल बेंच ता नत्रगना सुप्रीम कोर्ट ता चलगदी अमुक रायदो ngairadi हौजिक तौरी सुमाइना मथंगदसो अदुम तौगदरा हाइबगी क्वेश्चन नेबा अकीबदुनेबा अदुगी हेसिटेशन हाइ तारेनेको अदुगी हेसिटेशन ने लेरिसे फावरिबा हेसिटेशन से याम चुमेना खल्ली अदुबु आइना हाइबा पोसे हौजिक अखोइना येंगनरकपा मतमददी टेक्निकलिटी दा ngakta लोइना येंगागा लीगल टेक्निकलिटी दा येंगेरगा लीगली सॉल्व तौबा हाइबजिसु वे अमनी अदुबु लीगली सॉल्व तौबगी महुता हौजिकती लैरिबा पोट मयाम से लोइना खरा कॉम्प्लेक्स ओइना अमगा अमगा इसेट छेनदना लैरबनिना यूनिवर्सिटी अथॉरिटी नसु मसिदा करंबा मखलगी डिसीजन अमा पॉलिटिकल ओइबा डिसीजन अमा लौरगा पुनमपु लोइना यानानाबा होनागदगे हाइबसिदी यूनिवर्सिटी अथॉरिटी की मथौ ओइरनी आइना खल्ली अदुगा यूनिवर्सिटी अथॉरिटी बुदी कोक सानिंगाइनी मरमदी कंटेम साबा याबगी पॉसिबिलिटी सु लै कंटेम सादना बामु इल्लुरगना अतोप सात्र लोइना चटखरगा मिंग चल्लुरबा सात्र सिंगुना अखोय अबु ककपा यारो अखोयगी तुंगी कैरियर नोइना मांगली करिनो अखोयगी मफम अमा पिवैना डिमांड तरोकदसु यूनिवर्सिटी अथॉरिटी अदुम कोक सादना लैरनी अदुनानी अखोयना टेक्निकलिटी मयाम लीगल टेक्निकलिटी अदु मयाम लैबा मयाम से खितंग अखोय पौरमना येंबगा लोइना लैरिबा सोल्यूशन से अखोय यानबा अमदा कलेक्टिव डिसीजन अमना करी हाइना लौबा यागदगे हाइबगी पोट अमा कक्ति तौबा याय आइना खनबदा जुमे हकुमसु मसिगी डिसीजन से लैना अदुम जजमेंट से लैना अदुम लौगरे कुमसीसु हौजिक मिंग चनबा खरा हौबा मयाय ओइरा कांदा खरा मन हौगरे खरा मन हाइदोक्ट्री सैदा जजमेंट से लाए जजमेंट से इनगदर इलोइदरा हाइबा सिदा यानबा पुन्ना अच्छमगा यूनिवर्सिटी अथॉरिटी का नतबा मुसुगा अच्छमगा अदुदगी मुसुगा अदै लैरिबि स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन एमसु ओइबा या एमएसएफ ओइबा या देसाम ओइबा या अनसम ओइबा या ऑल लगान स्टूडेंट्स इन मयाम से लोइना फमिनरगा कुमसिगिदि सुमाइ तौग्रे अदुबु नोमैदि एनी जजमेंट लै अमा लाक्तबा ओरगदि स्टैंडिंग ओइबा पोसे ngaina अतोप जजमेंट अमा ngaidana हौजिक लैरिबा स्टैंडिंग ऑर्डर से जजमेंट से मसी ओइना नोंमै इनबा हाइबगी यानबगुंबा अमा लैरकांदा नोंमैगी ओइबा सोइदबा अमा मदुगी एश्योरेंस अमा यूनिवर्सिटी ना पीबा ngमगदि पोसे खितंग संताइनबा यानेना कली अदु नत्रगदि संताइनबंगी लंबी लैते ना खंजै आइदि ओके एसा एनजीआई ना हंगिंग मुसे मरोना कोर्ट की 21 अगस्त थोपर डायरेक्टिव टू लेबिब्रसने लेब्रा मदुगी रीडिंग करी मादुसु मदुदा हाना लेरिबा admission norms reservation same as it is people kari is there any differences no reiterate to 2014 ki court of the reiterate to ne hana gi dum hana ifem dum reiterate some hara kanda aduga men husi ozan matam se losi busi aduga maruina satra gi organization ngaktani maruina honori sing satra gi welfare ngaktani mogi session sing kai sing matam chan chalamba academic atmosphere se disturb to dum oirak panina handak ki se yes thokti thoe handak ki se ngai ozan khona haibiriba directive sam dilaini अदुगी डायरेक्टिव तो चटमिनरगा करिगुंबा पेंददना खोतना थानबा लेरसु until and unless मदुगी लेटेस्ट अपील दुगी ऑर्डर रुमा डायरेक्टिव तो लाक्तंगे तदी हानगी डायरेक्टिव ते चटनसी का हाइबो पोसे होल यूनिवर्सिटी के मुसु याहोनबा मुसु सुयावबा असुम सुयावबिरगा अदुगुम नेगोशिएटिंग टेबल अम द लाकांदा एमिकेबल एनमा पुथोपो यागद्रसने अनि लीडर अनि थमजनिंगी से आइगी साइड तगी दे से अखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल होय मसे इंटरनल यूनिवर्सिटी मनुग इशू ने अदुबु एवरी कम्युनिटी कनोसी रिप्रेजेंट तोरिबनेना अदर ऑर्गेनाइजेशन सिंग स्टूडेंट यूनियन अतोप लेरु मैम सिसु लोइनमक स्टेज स्टेक होल्डर ओइदबदि नाते अना मतांग स्टेज हौजिक लाइसे हौजिक की ओइना दे कोना सु आइना सु साइ पंजग्रे ऑलरेडी हाफ वे कनोसी हेना चंगजनग्रबनिना हौजिक लेरु पोस्ट स्टेज हंदोकपगी पोस्ट खतंग खुदोंग सा फिजिबल ओरेबा अदना हौजिक कोइ ले पोस्ट लेरिबा एवरी एसटी की स्टूडेंट मैम लेसिंग सिसु अखोय पुनंग तंग पुना फमिनारगा अखोय यूनिवर्सिटी मनुग ले अखोय मुछुगसु अखोय दुम पुना वारी सानारेबिना मुछुगसु अंडरस्टैंडिंग अमा लेरगा अखोय पुना करी तौगदगी हाइबदुमा खनामिनारगा एमिकेबल सॉल्यूशन अमा हंदकी ओइना अदुगा नेक्स्ट ईयर दगी असागी कोर्ट की ऑर्डर चटना हाइबदु अदुगी खनाबदुमदी अखोय याम इंपोर्टेंट ओय खनजै लोइना सेसा अचुमसु कनो सेसा याम चाउना स्टेक होल्डर लौरिबनेना अखोयगी स्टेक होल्डर ओइरिबनेना लेरिबा एवरी स्टूडेंट कनो से ऑर्गेनाइजेशन सिंग लेरिबा सिंग एमसु अदगी लेरिबा मैम सिसु पुना खनामिनारगा पुना फमिनारगा सिगी मरोइसन अमा पुरपदुमदी तंगाइ फदब्राइन खले अदो हौजिक वेंदी अखोय मरके वेना हौजिक ले पोसी अखोय यूनिवर्सिटी की कनोनेना यूनिवर्सिटी लेरिबा स्टूडेंट सिंग अदे यूनिवर्सिटी की वेलफेयर एसोसिएशन लेसिंग से कम्युनिटी बेस्ड वेलफेयर एसोसिएशन लेसे पुना यानारगा अखोय दुम इंटरनल रिलेशन बदुमदे अखोय मजिमति पामे ओके हौजिक की स्टैंड से एंड्रिया मरोना ममांग द सुखरा थोकरे ममांग थोकरे हंदक थोए ट्वाइस अनिरक्ति सूर्य अदुग अहुमलक सुब थोक अहुमलक सुरकपा थोक्तनबा थर्ड टाइम मसे अमोन ऑकर तोक्तनबा
handak phajana phaminara kanda yes mathangi karigumam la asu kona gum pen da if somebody have any complaint higher court nam da chalu su directives to ngairing da mamang han le directives da sik torga lai si ka sima khara akan be stenam lominara kanda so that same situation mamangi chahida handak ki chahida thui base thok tana ba precautionary measure moina adu ki stenam lominara kanda handak ki onadi चटना खरबा हौग्रबनिना खितंग रिलैक्सेशन पीरा कांद एमिकेबल एन अम पोरपा यागद्रा फिबम जसिने एंद्री problem has negotiate owner ga what I owner ga okay so solve and then masida factor maru factor de how sincere are those negotiators ko ngasai party lei riba negotiate do party mari manga sing do mo sincere kya moige are they really sincere to solve the problem are they really sincere to the like ngasai gi lady ba lam du gi law ntraga rule me am du madu da sincere no follow to ge hena su moi madu gumba do they really have such a thought ko maduna okay negotiate over every problem has to be negotiated over table adubu it has to be negotiated over truth ko and then the negotiating party has to be sincere enough sincere oiraga aduga achumba du da negotiate over this is a universal right good very positive idea ne madudi negotiating amal amicable end ma porokose through negotiating tribal ni aduna yes aina sum khanbada satra organization lady sing se maro na runobak satra gi welfare ngakta leibani na in khanbada thoidokpa hidden agenda lege do mande table am the phajan phamminara kan openly wari sanara kan I think amicable solution can be brought out so please try आई हम्बल अपील से आई बुझी थमजरी मरोनी एंड्रिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की लीडर होबनिना याम हम्बल अपील ने पुरकना होनबियो एमिकेबल एम पुरकांदा सब चाबा एकेडमिक एटमोस्फियर में लेना होनबियो सुनी ताखेलेन ओजन कुमार एसआर एंड्रिया बुची इम्पैक्ट न्यूज स्टूडियो लापी मनुन मपुंग फानबगी लोरकदी कई खमनुजरब गेस्ट अहमपु अमुकन थागचरी इम्पैक्ट न्यूज की मनुन मतंग लोचनजनब तंजा रोले लमदम थोलिबा थौदोक वाथोक क्या मरिक रिपोर्ट की इम्पैक्ट न्यूज मियंग तादुना